lah kelaku boleh gini. Kambing ada bantai seiku ya. Sawah dah jual selupa. Datang kami tergadai dulu. Nih, jual lah makan nih. Makan nasi juga ram juga aku malam ni kan. Udah ndak laku-laku dah nih. Ini jual rokok, orang yang merokok tu hari ya. Pindah 2 boli siku deh. Dia lagi alternatif gua nih. Tambah pelayanan semuanya. Agi pelayanan COD siku gratis ongkir sekampung lah. Se-Indonesia lah. Pasti banyak orang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah terpah lah telah lu. Kita berupah nak bodega. Tinggal nunggu ya le kan. Kucing masuk. Gas. Ande. Ibu lu beliang deh. Bodega dia usah beli deh. Enggak. Tak semangat, Pak. Semangat. Ada biti dah. Deh, rasa bulan 30 hari ya, nak makan pizza, Pak. Makan pizza, makan nasi lah dulu ya. Makan pizza baca-baca. Kakak, ambil apa lagi lah? Terima kasih, Pak. Ya, sama. Deh, pilih perjalanan, ha? Sibuk pizza. Jangan kerja. Jangan miss waktu lu. Jangan kerja. Tak lari je. Miss waktu. A few moments later. Tilo lah 2 mosan lagi. Makan nasi ke garam dulu tak aku malam ni ke. Yes, ada mosan. Dah, pasal nak bakut nasi bubur sebatang dah. Jadi 5 posisi dah. Bisa dah. Hadir dah, cudi. Bismillah, walaupun sebatang, awal yang baik. Gas. Stand by. Gas. Iya dah, mana kau ya? Tak senang main ah. Pasal sebatang ya. Pengemis menapi. Tanggung-tanggung masa mana sesuruh nama masa langsung. Ini sebatang sambil mainnya sebatang. Soalnya sesuruh besar lah ni. Happy mah. Bibiti lah tu. Hey. Pitinan mo lagi sa kulog ah. Lagi pa dyan ako perayo ikut. Biko ko masabasan ko sa soli. Biko ibu pajan kau gaya mau kirim dia sih lah. Kirim lah. Hati ya. Alhamdulillah. Walaupun sebatang yang penting lir soki. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki dia. Masih lah lihat. Alhamdulillah. Boleh. Buka aja tadi lihat kau maga. Sebatang. You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing. Cari orang untuk apa lah? Untuk mantar rokok pajak kan? Sial orang ya. Teleponnya luah. Teleponnya luah. Bang. Lah pengguna lagi ah. Siapa nelfon ke? Halo. Di mana ni? Bisa tolong wak nak? Kakak dia lalu. Salah. Jadi. Tunggulah situ. Lah. Jadi. Deh. Tunggu. Sip. Mati yang. Lama nak pejak aku ke? Kuahnya. Kawannya. Mana? Itu kuahnya. Aduh, bancik ke kan? Wak cik. 3 kalinya kan masa lukuk sebatang tu ini. Lepas ni wak balik matantan ke nah. Nah, kini kah kawan mantan ke lain rumah kawan. Adik. Kawan mantan kan kawan jalan abis lah pejak kali ya. Le musnah kan lah pejak kali. Wah. Masa? Adik. Kawan jalan ya. Ayo saya kah. Si banyak kah? Adik. Kau bawa balik ke sekolah deh. Adik, mau pergi dulu deh. Angkau belakang lagi deh. Adik. Dah. Aman kacik deh. Adik. Sip. Wah. Si banyak. Iya. Oi, lebok sapi kan? Lai kau ah. Mantap. Lanjutkan. Adik. Bang. Lah tak. Nampak bermain ni dia. Ni ada sama sapi dia. Woi. Bayar tu sapi kan? Ada sebatang rokok ke? Tu terlegak lembut, tak mampu. Mana susu yang boleh? Sebatang amu pengen mes gua apa? Wah, dari situ melepih beli rokok. Banyak tu.
Salah Ben, ulang dia. Saya tak kira dia betul. Mana sih? Action nak terong ngata. Action. Action. Panas batang. Panas bumbu jangan boleh. Ah.